Hello everyone. Bugünkü videoda vaqtni ingliz tilinde aytuvni öğrenemiz. Videonun başında videoda qo'llanıla turgan so'zlarni öğrenib ketamiz. Minute, minut, second, sekunda, o'clock, saat, watch. It is, yo'sa it's. Bu söz saat aytып жатканыбызda daima saat менен колдонулат. What time is it? What time is it? Saat kança oldu je saat kança? What's the time? What's the time? Bu sırada ele saat kança oldu je saat kança dep kotorulat. Эми англис тилинде убакытты айтууну үйрөнөбүз. Angliz tilinde vaqtı 3 çıkma menen aytabız. Birincisi digital, jönököy saat menen aytуу. Al эми ikincisi classical, öttü, kaldı, minut degen sözler menen aytуу. Al эmi üçüncüsü bolsa AM, PM degen sözler menen vaqtты aytуу. Bu videonu birinci ыкманы öýrenүү menen başlaybız. Digital, jönököy san menen vaqtты aytуу. Vaqtты bul ыкма менен айтуу эң оңой жолу. Себеп дегенде саат кандай жазылып турса, ошондой эле айтып коебуз. Биринчи саатты, андан кийин мүнөттү. Жана дагы вакыт менен it's деген сөздү колдонобуз. Мисалга, what time is it? Саат канча? It's 2. Саат 2. It's 6:10. 6:10 же саат 6:10. It's 6:13. Saat 6:13. 7:40. Saat 7:40. Көргөнүңүздөрдөй, saat кандай жазылып турса, it's деген сөздү коштуруп эле, ошондой эле окуп койдук. Жана дагы бул жерде эскертип кетчү нерсе, saat 6-дан 3 өттү десек мисалга, англис тилинде нөлдү дагы айтабыз, бирок zero деген сөз менен эмес, o деген сөз менен. Misalga saat 6:03, it's 6:03. 7:05, saat 7:05. Vaqtты jönököy san menen aytуу жолун жыйынтыктап кетебиz. Үйрөнгөнүбүздөй, vaqtты digital, jönököy san menen aytуу жолу бул saat кандай жазылса ошондой эле айтып коебуз. Эми экинчи ыкма менен вакытты айтууну үйрөнөбүз. Бул ыкма classical деп айтылат. Классикалык же салттуу түрдө вакытты айтуу. Бул ыкмада колдонула турган сөздөрдү үйрөнүү менен баштайбыз. Past өттү, to калды, quarter чейрек же 15 мүнөт, quarter past чейрек өттү же 15 мүнөт өттү. Quarter to çeyrek kaldı, 15 minut kaldı. Half 30 minut, yarım saat. O'clock saat. Bu ыкмада tak saatda aytuunu үйрөнүү менен баштайбыз. Tak saatda айтуу үчүн бизге it's жана o'clock сөздөрү керек болот. Мисалга, it's 1 o'clock. Saat 1 болду же saat 1. Көргөнүңүздөрдөй алдында it's сөзүн колдондук, кийин saatты айттык, кийин o'clock сөзүн колдондук. O'clock сөзүн так saatты айтууда гана колдонобуз. Эгерде мүнөт пайда болсо, анда o'clock сөзүн колдонбойбуз. Улантабыз. It's 2 o'clock, saat 2. It's 3 o'clock, saat 3. It's 4 o'clock, saat 4. It's 5 o'clock, saat 5. It's 6 o'clock, saat 6. It's 7 o'clock, saat 7. It's 8 o'clock, saat 8. It's 9 o'clock. It's 10 o'clock. It's 11 o'clock. It's 12 o'clock. Saat 12. 24 saatlik formatda 13, 14, 15, 16, 17 деген saatlарды англисчеде деле saat 1, saat 2, saat 3 деп айтабыз. Ошондуктан эске тутуп калабыз. Эч качан saat 17 деп айтпайбыз англисче, saat 5 деп айтабыз. Так saatты айтууну үйрөндүк деп үмүттөнөм. Жыйынтыктап кетебиз.
tak saatda aytуу üçin it's sözün koldanıp keyin saatda aytıp anan o'clock sözün koldanabız. Emi egerde saatda minut payda bolsa аны kayıntıp aytabız, үйrөнөbüz. Süretdögü saatka köngül burabız. 30 minutun past öttü degen söz menen үйrөнөbüz. Al emi kalgan minuttu bolsa kaldı degen söz menen үйrөнөbüz. Saatты aytıp жатканыбызda minut payda bolgondo o'clock degen sözdü aytpайбыз деп ayttık. Emi bul ыкмада minut payda bolgondo minuttu birinci aytabız, andan keyin kaldı, öttü, past, to degen sözdөрдү aytabız. Akırında saatты aytabız. Misalga it's 12:05. 12'den 5 minut öttü. Bu yerde dağı bir aytıp geççü nerse anglizce minutes, minut degen sözdü aytsak dağı aytpasak dağı bolot. Sebep degende minutes degen sözdü köpünçe formaldуу жерlerde, egzaminde, sabaktarda, rasmi yerlerde gana koldanabız. Al emi günümdük жашоодо, günümdük anglizce koldangonubuzda minutes degen sözdü koşpoi эле aytsak bolot. It's 10:12. 12'den 10 öttü. Bu yerde it's 10 minutes past 12. 12'den 10 minut öttü dep dağı aytsak bolot. Bирок günümdük жашоодо minutes degen söz koldanılbagandığı üçün minutes'ti aytpay эле койсок bolot. It's 12:15. 12'den çeyrek öttü. It's 20:12. 12'den 20 minut öttü. It's 25:12. 12'den 25 öttü. It's 12:30. 12 jarım boldu. Jarım degen söz half. Janadağı half, quarter degen sözdörü menen minutes degen söz koldanılbayt. Sebep degende quarter 15 minut degendi bildiret, alemi half 30 minut degendi bildiret. 30 minut jarım saatka gelgendigimiz üçün emi to kaldı degen söz menen ulantabız. It's 25:1. 1'ge 25 minut kaldı. It's 20:1. 1'ge 20 minut kaldı. It's 1:15. 1'ge çeyrek kaldı. It's 10:1. 1'ge 10 minut kaldı. It's 5:1. 1'ge 5 minut kaldı. It's 1 o'clock. Saat 1. Emi minut degen sözdü koşup saatda aytkan hareket kılıp göröbüz. It's 13 minutes past 12. 12'den 13 minut öttü. Bu yerde it's 13 past 12 dep dağı aytsak bolot. It is 8 minutes to 12. 12'ge 8 minut kaldı. Bu yerde dağı minut degen minutes degen sözdü aytpasak bolot. It's 8 to 12. It's 19 minutes past 7. 7'den 19 minut öttü. Minutes sözdü aytpaydı ele aytsak bolot. It's 19 past 7. It's 4 minutes to 7. 7'ge 4 minut kaldı. Minutes degen söz yok dağı aytsak bolot. It's 4 to 7. Görgөнүңүздөрдөй günümdük жашоодо minutes degen sözdü aytpay эле койсоңуздар болот. Эгерде экзаминде формалдуу жерлерде болсоңуздар minutes degen sözdü кошуп айтыңыздар. Klassикалык же салттуу түрдө убакытты айтуу ыкмасын жыйынтыктап кетебиз. Бул ыкмада убакытты айтканыбызда так saat болсо o'clock degen сөздүн колдонобуз. Эгерде saatта minut пайда болсо anda o'clock degen sözdü koldanboybuz. Minutes, minut sözünü aytsak dağı, aytpasak dağı bolot. Al köpünçө formaldуу же тактык керек болгон учурларда гана колдонулат. Бул ыкмада a дегенде minuttu айтабыз, андан кийин kaldı же öttü. Past, to sözünü aytabız, akırında saatты aytabız dedik. Keyinki vaqtты aytuunun 3-cü ыкмасына geldik. Bul ыкмада
Wagtdy AM, PM sözlerin koşup aytabız. AM bul antemeridian. Tünkü nöllördün tüşkü 12'ge çayınki wagt. Alemi PM postmeridian. Tüşkü 12:00'dön tünkü 00'ge çayınki wagt. Demek AM bul tün ortasından tüşkü saatga çayınki wagt. AM'di tankı saat dep düşünsek bolat. Alemi PM bul tüşdön kiyinki tün ortasına çeyinki saat. PM geçki saat dep düşünsek bolat. Bul metoddagy birinci ыкмага okşoşup kedet. Saatty kanday görsek oşonday ela aytyp koyabız. Bir gana ayırması AM, PM degen sözlerdi koşup aytkanыбыз. Janadagy düşündürek etçinerse bul jerde angles tilinde 24 saatlyk format köp koldanıla berbeyt. Köpünçe 12 saatlyk format koldanulat. Oşonduktan AM, PM di koldanышat. Sebep degende AM tankı saatga, alemi PM geçki saatga görgözöt. Misalga it's 6 AM. Demek saat 6 dep jatat. AM degen tankı saatty bildirgendigi üçün tankı saat 6 degen manide. It's 6 PM. Alemi bul jerde bolsa geçki saat 6'ны aytyp jatat. Sebep degende PM sözü var. PM sözü tüşdön kiyinki geçki wagtty bildiret. Dağı bir derece AM, PM sözü bar bolgondo past, to, o'clock sözlerin koldanbayız. Kaldı, öttü, saat degen sözleri koldanılbaydı. Jön gana AM, PM sözleri koldanıladı. It's 7:15 AM. Tankı saat 7:15. It's 8:40 PM. Demek geçki saat 8:40. It's 9:27 AM. Demek saat 9:27. Tankı saatta. It's 11:12 PM. Demek geçki saat 11:12. It's 4:15 AM. Demek tankı saat 4:15. Dağı bir ayta geçinirse AM, PM sözleri menen quarter, half, 15 minut, çeyrek, jarım saat degen sözlerdi koldanbayla koysak bolat. Sebep degende ötü seyrek koldanulat. Anın orduna 15 minut, 30 minut debile ayta beresiz. Noon, tüşkü vakit, midnight, tün ortası, midday, gün ortası degen sözleri de koldansoňuzlar bolat. Emi kıskaça praktika kıla ketebиz. Birinci ыкма menen saat 4 dep görüňüz. Toora it's 4 ele bolat. Ekinci ыкма menen saat 2 dep görüňüz. It's 2 o'clock. Toora tapdyňyz. Sebep degende classical saltly türde o'clock degen sözdü koldanabыз. Tak saatda aytkanybızda. Ekinci ыкма menen 5'ten çeyrek öttü dep görüňüz. Toora it's quarter past 5. Ekinci ыкma menen 8'ge 4 minut kaldı dep görüňüz. Toora it's 4 minutes to 8. Üçüncü ыкma menen tankı saat 3 dep görüňüz. Toora it's 3 AM. Uşunu menen sabak ayağına geldi. Bu video arkalı angles tilinde wagtty aytууну öýrendiňiz dep ümitlenip, kийinki videolarda ötkürüp jibербеш üçin kanalga kattalygyny unutmaňyzlar. So, see you soon. Bye bye.